tena Baba. Nani wewe Baba?
kuabudu Baba, Baba, wewe Baba, nakuabudu Baba, 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 nakuinua Baba, Baba, wewe Baba, kuinua Baba, 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 wanyenyekea Baba, 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 tunyenyekea Baba, 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 wanyenyekea Baba, Baba, ewe Baba, wanyenyekea Baba, 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 tunyenyekea Baba, Baba, ewe 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 Baba, tunyenyekea Baba, Baba, tunyenyekea Baba, before the Lord and say a prayer of repentance in Jesus' name. Wherever you are, just take your time and go before the Lord and bring